tudatinze dusome amagambo y'Imana tugiye kuganira aho twageze ejo mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri isura 32 havuga indirimbo ya Mose. Dusome ku ivensi ya 4 dusimbe dusome ku ya 15 turaza gusoma n'ahandi nyuma. Haravuga ngo gutegeka kwa kabiri 32 no kuri 4 havuga ngo icyo gitare umurimo wacu uratunganye rwose, ingeso zacu zose nizo gukiranuka. Imana y'inyamurava itarimo gukiranirwa, ica imanza zabera iratunganye. Amina. Amena. 15 muri iyo sura haravuga ngo maze Yeshuruni arabyibuha atera umugeri, urabyibushe, urahonjose, urarembekereye, maze areka Imana yamuremye, asuzugura igitare cy'agakiza ke. Amina. Amen, amena. Araho twakomeje gusoma mu Bafilipi, urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi sura 1 ivensi ya 12 havuga ngo bene data, ndashaka ko mumenya yuko ibyambayeho bitabereye ubutumwa bwiza inkomyi, ahubwo byabushize imbere. Ivensi ya 27 ivuga ngo icyakora ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo, kugira ngo niza kubasura cyangwa nintaza nzumva ibyanyu yuko mushikamye mu mwuka umwe, muhuje umutima kandi murwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza. Amina. Amen, amena. Turangirize mu Yohana wa mbere isura 3 ivensi ya 12. Yohana wa mbere 3:12 havuga ngo tutamera nka Kayini yari umubi akica murumuna we. Mbese icyatumye amwica ni iki? Nuko ingeso ze zari mbi, naho iza murumuna we zikaba nziza. Amina. Amen, amena. Turakomeje isomo ryacu Ego. maze kuvugaho iminsi 2 twakomeje tuvuga ku ijambo rivuga kuguma muri Kristo. Kuguma muri Kristo mu gihe cy'amakuba no mu gihe cy'ibyiza. Rugero ni Pawulo wavuze ngo ndashaka ko mumenya yuko ibyambayeho yari mu ngo, yari mu nzu y'imbohe, byari bimeze neza, ngo ndashaka kubamenyesha yuko bitabaye inkomyi ku butumwa bwiza, ahubwo aho kugira ngo buhagarare bugire ikibazo bugire inzitizi, ngo ibyo nawe nabyo zabushize imbere, byatumye gutera imbere ukuntu nguko nguko. Ego. Hari igihe ibihe bishikira abantu bikabakura mu Imana yabahamagariye. Pawulo yari yarahamagara ku butumwa, haravuga ngo ole wangu nisipohubiri injili ya Kristo, nishano ngo kuri nje ntavuze ubutumwa bwiza. Nico yari yarahamagariwe, natwe twahamagariwe ibintu bitandukanye, kandi turi mu buzima bwo munsi bujana n'impinduka. Ikigenderewe cyane twakomeje kugarukaho tunavugaho nuko mu mpinduka zose tugomba kuguma ku Mana, tugomba kuguma mu Mana, tugomba kuguma muri Kristo. Ego. Hari indirimbo nyinshi zagumye kuza muri jewe ya 16 muzo gushimisha ivuga ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza, ibamara imibabaro ikabatinyura. Haravuga kuvuga ngo niryo ngabo yanje nziza ihora inkingira, n'urutare nubakaho n'inzu yanje itagwa. Amen. Urutare nubaseho inzu yanje itagwa.
haleluya. Ejo twavuze yuko muri iyi ndirimbo ya Musa yaza asingiza Imana, avuga ineza yayo, Yego. bayigereranya n'urutare, bayivuga nk'urutare cyangwa se igitare. Naho twari tugeze, kandi tuvuga amagambo abiri yashingiweho bayita igitare cyangwa se urutare. Ikintu cya mbere nuko urutare cyangwa se ibuye rinini rihora kwa kundi, ayo basogokuru n'abasogokuruza basanze ari aho n'ubu n'abana babo n'abuzukuru n'abuzukuruza no gukomeza. Ni ukudahinduka kw'Imana. Imana ntizihinduka, Kristo ntazahinduka nguko yari ari ejo, ngo n'uyu munsi niko ari kandi ngo niko azaho. Wa muririmbyi wundi ngo nta bwoba, ngo dutinye, ngo manda yayo izashira idasohoje izo yasezeranije. Yego. Ahandi mu rutare ngo ni ahantu ho kugisha. Umuntu azayikinga ku rutare nubwo burasa ibisasu, amabomba, amasasu, akubita ku rutare agatakaza direkisiyo ntakugereho. Yego. Haleluya. Usalama unaotoa usalama anaotoa katika ulimwengu wa hatari. Bari mu bibazo bikomeye, ariko kubera urwo rutare Imana ibabera igisubizo. Amen, amen. Yabwo muri iyo ndirimbo aza gutangira kubavuga, avuga amagambo y'ukuntu ineza y'Imana yo yagumya ibana nabo. Imana yakomeje kubagaragariza ineza yayo, ariko ibo barahemuka, ntibayitura ibyiza. Yego. Ntibayitura ibyiza. Reka duhere aho ngaho dukomeze, turaza kuvuga nyine n'ibindi amagambo Musa yakomeje kubabwira. Yababwiye ko kimwe mu by'Imana yabakoreye bagombaga gukora cyane bashishikaye. Abakuze bafite ibyo babonye ngo bagombaga kubisingiriza abana babo, kubisingiriza abana bavutse nyuma batabibonye, kandi ni inshingano za buri generasiyo. Hari zaburi zivuga ngo ab'igihe bazabwira ab'ikindi gihe ibyawe, bazabwira ab'ikindi gihe. nuko ni ugusingirizanya. Ba Pawulo barakoze nyuma yabwo baza basingiriza ba Timoteyo ngo ibyo wanyumvanye nawe uzabibwira abandi bo kwizerwa, nabo bazabibwira abandi. Dufite umutwaro, dufite umukoro, dufite ibyo tugomba gukora. Uko twamenye Imana, ibyo twabonanye Imana, ni umurimo wacu kubitransimetere, kubisingiriza n'abandi, kubisingiriza n'abandi. Hari igihe abantu barimo kurangara ntibabikora uko. Aha naho Musa yaza avuga ngo abakuze, wazee walitakiwa kukabidhi ujuzi wa utunzaji huu kwa kizazi kilichofuata. Hari igihe abantu bari mu guhuga, hari igihe abantu bari mu kurangara, ntibavuge, ntibabwire isi, ntibabwira batabizi, ntibabwira batarabimenya. Ni umurimo wawe, ni umurimo wanje. Tuhaguruke tuvuge ubutumwa, duhaguruke tubwire abantu, abibagiwe tubibutse, n'abatabizi badafite icyo bazi babwirwa imirimo y'Uwiteka. Amen. Ineza y'Imana ku bwoko bwayo. Yego. Musa we yafashe umwanya hano arabibutsa amagambo atatu akomeye Imana yabakoreye, mu yandi menshi atavuze. Ijambo rya mbere aravuga ngo Mungu alikwisha kuwachagua. Ijambo rya kabiri aravuga ngo aliwatunza katika jangwa. Ijambo rya gatatu amewaleta katika nchi nzuri ya Kanaani ya wingi na wingi wake
wa chakula. Amen. Aya magambo ni manini. Ijambo rya mbere yavuze ngo Imana yarabatoranije. Imana yarabatoranije. Hari ijambo rivuga mu Bakorinto ngira ngo nimwe na 26 ngo bene data muzirikane guhamagarwa kwanyu kuko ngo abo ubwenge bw'isi bahamagawe si benshi, imfura zo mu isi, abanyabwenge n'ibindi, ngo ariko Imana yahamagaye twebwe aboroheje, n'ibinyentegeke yabihisemo kugira ngo ikoze isoni y'abanyembaraga cyangwa se ibinyembaraga ibyitwa ko bikomeye. Amen. Gutoranywa ni ikintu gikomeye. Gutoranywa, twaratoranijwe. Ibyo byonyine ugomba kubizirikana. Wareba hirya no hino ubuzima bw'abasinzi, wareba hirya no hino ubuzima bw'abatubaha Imana barimo. Birababaje. Benshi muri abo babaye ba irresponsable, imiryango yabo ibabona nk'abapfuye bahagaze. Kibuzuza ingano zabo benshi muri bo. Bundi nubwo byogaragara basa n'abameze neza, hariho ijambo rivuga muri Zaburi ngo namunyuzeho nsanga aratose kuko igiti ameze neza ariko ngonje kugaruka ahiwe harabura. Bari mu kaga, bari mu bitari nziza, ariko twebwe ab'Imana yahisemo tugomba guhora tuzirikana iyo neza. Amen. Twari dukwiriye. Umuririmbyi yaravuze ngo no mu Baefeso ngo ku bw'akavukire yacu ku busanzwe ngo natwe twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Yego. Ariko Imana iduhitamo, iraduhamagara, iradutoranya kugira uriwe muri Kristo Yesu, kugirwa urugingo ku mubiri wa Kristo. Haleluya. Amen. Amen. Ngo Imana yarabatoranije, mushingire kuri ibyo, mumenye ko ntacyo mwarushaga ayandi mahanga, ariko Imana yarabatoranije. Yego. Ijambo rya kabiri ari watunze akatika jangwa, abasubiriramo ukuntu Imana yabarinze mu butayu. Abaririmba ngo unemerere Mana ngendane nawe mu butayu, nta byiza byari bihari namba, ariko kubera ko Imana yari kumwe nabo ku manywa na nijoro, ibyari bikenewe byose Imana yagendaga ibibaha. Amen. Tibagendaga banarushe bikorera ngo twikorere ibyo tuzarya ejo bundi. Oya nta masitoke y'ibiryo, oya ndabaheza ibya none, ejo nzabaha iby'ejo. Nuko byagiye bigenda. Abibutsa ukuntu Imana yagiye ibitaho, yagiye ibagirira neza, ibaha ibyo barya manu, ibaha ibyo banywa muri ruriya rutare twakomeje gusoma rugaruka kenshi, ruvugwa kenshi muri Bibiliya. Ibaha amazi abanzi bahira barwanirira, imivumo y'ababangi ihindura umugisha, n'ibindi byinshi mu myenda yabo ntiyasaza, inkweto zabo, ibintu byose Imana ikomeza kubagirira neza. Abibutsa iyo neza y'Imana ku buzima bwabo. Irindi jambo rya gatatu ngo abaheza gakondo nziza muri Kanani. Abatasi muribuka ko bagiye bareba igihugu, ngo baragaruka baravuga ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki koko, dore n'imbuto zaho uko bimeze. Ego cyari cyiza. Imana ibashyira ahantu heza, kuko yashize Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni. Hari ahantu heza, hari byose. Umugambi w'Imana ni ukudushyira ahantu heza, umugambi w'Imana ni ukudushyira mu byiza. Nubwo buhawusha mu bikomeye, ni mapito tu, ni igihe runaka. Wamuririmbye ngo ni igihe intambara igashira, ni kwa mudatu.
biraza bigatambuka, imana igira ububasha bwo kubikuraho, kubitamurura, ikaduheza ibihe byiza. Wa muririmbyi ngo mu mwijima wo mu nzira ugumane kwizera, hasigaye umwanya muto izuba ritarasa. Aregesa duhura n'umwijima tukiheba tugacika intege, ariko hari imana twiringiye twegamiye, iziza igakura mu mwijima igatambikisha umuseke bugaca, ibintu bigahinduka. Abibutsa ibyo bintu byose imana yagiye ibakorera. Ariko Abisiraheli ngo ntibitwara neza imbere yabo. Wakachezea wema wa Mungu. Amen. Walichezea wema wa Mungu. Ego. Taifa linarejewa kama Yeshuruni. Ngo Yeshuruni ni izina imana yazibita. Yeshuruni ryari rifite ibisobanuro. Ego. Ibisobanuro bivuga ngo ni aliye mkamilifu. Jina Yeshuruni ni jina ambalo maana yake hasa ni aliye mkamilifu. Aliye mkamilifu. Aho nyine 33 kandi no kuri 5 verse ya 26, Isaya 44:2. Bari bitwaga wakamilifu, abantu bamaze gutunganywa, abantu bameze neza, abantu bahagaze neza imbere y'Imana, bahabwa. Ariko muri iki gihe ngo suko byari bikimeze, siko byari bikimeze. Bari bararese, walikuwa wameacha kuwa wakamilifu tena. Walianza kufanya kama vile mnyama ambaye ameharibika. Kandi aho kuzirikana iby'Imana yabakoreye byiza ngo babikiniramo, Imana bayitera umugeri. Iyo neza y'Imana cyangwa se ukarimu wa Mungu, matokeo yake yalikuwa maneno matatu. Ibyo byiza Imana yabashizemwo ngo byatumye haba ibintu bitatu. Ikintu cha mbere, watu kuwa wanene. Neno la pili ni wavivu, na neno la tatu ni walio tayari kumtumikia Mungu. Aya magambo atatu yabaye. Ijambo rya mbere ngo babaye banini, barajeze. Niko Bibiliya yavuze ngo urajeze. Ego nuko kujega nyine hari abo bishikira bakajega, ariko umubare mukeya, pourcentage nkeya. Ariko mu buryo buri general, mu buryo rusange, kujega bikurikira ubuzima bwiza. Wagendesha ibirenge byarahindutse, moyen de transport yarabonetse, amafaranga uzawishura bakagutwara, cyangwa se wabonye imodokari yawe, wabonye kintu kigufasha kugenda kiyuhicuye umanuka uzamuka. Ni bimwe mu bituma abantu bajega. Nta mirimo wagiraga warayigize, ntiwahembwaga urahembwa, n'ibindi byinshi nk'ibyo. Kwisanga hatekanye warabaga hadatekanye, n'ibindi nk'ibyo biza bituma umuntu agubwa neza akajega. Ni ko Imana yari yarabagiriye, bakura mu butayu, bakura mu bibazo, bakura hariya hose, nyuma ngo barajega muri iyo neza y'Imana. Hanyuma ngo baba bashangu. Bibiliya zitubwira akaga ku bushangu. Hariya mu migani ngo ngira ngo ni 6:6 ngo wamunyabutewe ngo sanga ikimonyo, uje kwigira ku kimonyo. Ibimonyo les insectes, utuntu nka turiya ibimonyo wenda tuvuge ngo intozi, cyangwa unyegeri, cyangwa utuntu ngutwo. Amatora y'umukuru bigira ibimonyo, nta nzego, ariko ngo bigira ubwenge bwo kumenya kwihunikira ibintu bizabitunga mu kindi gihe.
umunyabute azabwirwa ngo aje kwigira aho ngaho. Tekereza umuntu w'umunyabwenge waremwe mu shusho y'Imana ufite ubwenge bwose, gutumwa ngo aje kuba umunyeshuri, ibimonyo ari byo bimwigisha, yigire ku bimonyo ibyo bikora. Nabo ngo bari barataye umurongo, bamera nk'inyamaswa. Ego. Kubera ibyo Imana yabakoreye ngo baba abashangu. Muri leta yazavuga ngo mvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo myiza y'amaboko yabo. Yego, ni uguhaguruka tukavugira Imana, ni uguhaguruka tugakora imirimo y'Imana. Ariko benshi babaye abashangu, kwivyutsa ngo asenge mu rukwera, kwivyutsa ngo aje mu materaniro nk'aya ngaya, gufata umwanya ngo asome ijambo ry'Imana, gufata umwanya ngo ahaguruke avuga ubutumwa cyangwa se aje gusura abarwayi abari mu mazu y'imbohe n'abandi bagize ibibazo kurya. Tubwirwa ngo bamwe bazabwirwa ngo nari mu nzu y'imbohe uza kunsura, nari umurwayi uza kunsura, nari mu bihe nk'ibi n'ibi, nari umushitsi turancumbikira n'ibindi, kugira ngo bagire umwete wo kubikora. Oya, babaye abashangu. Ubushangu avuga ngo udakora ntakarye. Nimba mu buzima busanzwe abantu bakora bakabona ibibatunga, no mu buzima bw'ubumana, ubuzima bwa kiroho, naho duhamagarirwa kuzo dukora. Nuko umugisha uvamwo uzuduhesha ibya none n'izo mu buzima bw'iteka. Amena. Ijambo rya gatatu ngo walikuwa watu ambao hawako tayari kumtumikia Mungu. Muri ubwo bushangu no kudakora, hari abagira umwete wo gukora ibyabo, gukora ibindi, ariko umwanya cyangwa se umwete wo gukora iby'Imana ukabura. Ku mirimo isanzwe, ku mirimo yabo barashoboye, barakora amasaha menshi, ariko byaba ku murimo w'Imana ntibikunde. Ni watu ambao hawakuwa tayari kumtumikia Mungu. Wengi hawako tayari kumtumikia Mungu, wako tayari kutumikia serikali zao, haiko zambi. Wako tayari kutumikia mashirika mbalimbali kwenye wanatumika saa mingi, lakini hawako tayari kumtumikia Mungu. Ego. Niko kagisifite baraganisha umwanya mwinshi bawushoye mu bindi, mu birangaza byinshi by'iyi si Satani yasutse mu isi, yazanye ariko umwanya utayari wa kumtumikia Mungu hauko. Kandi turatubwirwa ngo tugire umwete mu gihe gikwiye n'ikitadukwiye, gukora igihe gikwiye kidakwiye, gukora n'umwete wa mwirinzi kufanyia Mungu kazi ndio usiku waja. Mtumikie Mungu siku zako zote, anza mapema sana, dumu mchana kutwa, ndio usiku waja kazi tapisha. Fanyia Mungu kazi saa yapita mbio, fanya bidii sana kuokoa ndugu. Mtumikie Mungu kwa siku zako zote, ndio usiku waja kazi itakwisha. Haleluya. Amen. Haleluya. Fanya Mungu kazi jua. Yesu mukwiye gukora imirimo yakiri ku manywa bugiye kwirana igihe umuntu atakibasha gukora. Abantu bari mu kwibagirwa yuko isi yacu igeze, ibaze, iri limite, ari mike, bakananirwa kwibyaza umusaruro. Bakorana umwete imirimo bahamagariwe gukora. Abana bo ngo nuko bari barabaye. Ego. Wakiwa wamefarijika katika mashamba yao na matumbo yao yakiwa yamejaa, hawakuona tena hitaji kwa ajili ya mwamba, na wakageukia kuabudu miungu mingine ambayo haikufanya chochote kwa ajili yao wakati uliopita. Bahindukira ibigirwamana bitagize uruhare mu kubakura muri Egiputa, bahindukira ibigirwamana bitagize uruhare mu kubaha amanu, mu kubaha amazi mu butayu, mu kubarwanirira mu ntambara zimwe n'izindi bagiye bahura nazo, z'Abaogi n'Abasiyoni n'abandi. Ego. Zitagize uruhare mu kuburizamwo imivumo ya Balamu na Balaki. Zitagize uruhare mu kufanya njia
baharini, iwe kwa bahari ya Shamu, iwe kwa Yorodani, barabihindukirira. Abantu bari mu guhemuka, aba ngo nuko byagenze. Yego. Huku ni kutokuwa na shukurani kwa yule ambaye alishakuwa baba yao na mama yao aliyewazaa. Yego. Walikosa shukurani. Yego. Ijambo twagumye kugarukaho ni ukuvuga ngo ibihe ntibikaza bituma tuva muri Kristo, bikaza bituma tuva mu bibazo. Baratakaga Imana ngo igatabara, ngo barataka Imana iratabara, ariko nyuma yo gutabarwa ngo bakadamarara, bakibagirwa, bakayivaho bakaja mu bindi. Niko kaga isi ya none ifite. Twavuze ngo ingeso, kandi twaravuze ngo abantu bazagiraho bazikomora, abana bakazikomora ku babyeyi babo. Niko twagiye tuvuga abami benshi b'Isiraheli n'ab'Ubuyuda ngo agendana ingeso nk'izase nziza, ngo agendana ingeso nk'izase cyangwa se kurumbi. Ni bene uko wa musaza w'iwacu yari yaravuze atarapfa ngo abana bagaza basa n'ababyeyi, ariko nyine ngo bari mu gusana ibihe. Abantu bari kunanirwa kugira nziza ababyeyi babo nziza, aho kwiganira ibyiza bari mu kwigana ibibi. Tibagisana ababyeyi, ingeso nk'iz'ababyeyi. Ibihe naho bari bibagose, environnement kenshi nibyo bari mu kwigana. Ariko umuririmbyi we yavuze neza, aravuga ngo nta wundi nshaka kwigana keretse Yesu wenyine. Amena. Igitare kiriya ngo banyweragaho, ngo ingeso zacu zari nziza. Uko twagumye kuvuga nuko naho tugomba kuzikomora, naho zigomba kuva, naho ubwo twitwa abana b'Imana tugomba kugira ingeso nk'iz'Imana. Tugomba kugira tabia kama za Mungu. Kama Mungu ni upendo, na sisi tunakuwa na upendo. Kama Mungu ni mwaminifu, na sisi tunakuwa waaminifu. Kama Mungu biriya byose abantu ngo Imana ingeso zacu bagira ingeso nziza, bakitwara neza, bagakora ibyo Imana ibashakaho. Natwe turi mu kwitwa abana b'Imana, ariko kenshi ugasanga ingeso zacu tizimeze nk'uko ubutumwa bwiza bwa Kristo buvuga. Ririya jambo twagumye gusoma ngo ingeso zacu zimere nk'uko ubutumwa bwiza bwa Kristo bumeze. Paulo connection itangiye gucumbagira. Yesu niwe nihishemo yambere y'ubuhungiro. Abisirayeli ingeso zabo ntizagumye kumera neza, ntizagumye kuba uko Imana ishaka. Yego. Niyo mpamvu bitagumye kugenda neza. Bene data, ingeso zacu zigomba gusa nk'uko ubutumwa bwiza bwa Kristo bumeze, kuko iyo bitabaye uko nguko, ingeso zacu zikaba mbi, zidukururira gukora nabi. Iyi ingeso ari nziza zitwara abantu gukora ibyiza, iyi ingeso ari mbi zitwara abantu gukora ibibi. Twasomye amagambo ari muri Yohana wa mbere 3:12. Yego. Hari urugero rubi ngo tutagomba kwigana. Bibiliya yavuze ngo titugomba kumera ngo nka Kayini, ngo wishe murumuna wiwe, ndetse yamujinjije iki. Igisubizo muri Bibiliya iduheza aho ngaho ikavuga ngo yamujijije ubusa, ngo nuko ingeso ziwe zari mbi, ngo nawe za murumuna wiwe zikaba nziza. Yego. Nitutagira ingeso nziza zimeze nk'uko ubutumwa bwiza bwa Kristo buvuga, nta kabuza, ntacyo dutangira, ntacyo tubuza kwisanga turi mu bikorwa bibi. Yego. Ariko ingeso zacu niziba nziza, zikamera nk'uko ubutumwa bwiza bwa Kristo buvuga,
nta kabuza tuzisanga dukora ibishimwa n'Imana, tuzisanga dukora ibyiza ngibyo, ahubwo ibikorwa byacu ni ingeso nziza. Tugomba kurangwa n'ingeso nziza zimeze nk'uko ubutumwa bwiza bwa Kristo buvuga. Yego. Saba Filipi babwirwa ni jewe nawe tubwirwa turi ku migabane itandukanye y'isi. Ingeso zacu ntizigomba kumera nk'iza Kayini wishe murumuna we, ngo icyatumye amwica ni iki? Ngo ni uko ingeso ziwe zari mbi. Benshi bararenganye bazira ubusa nka kuriya kwa Abeli, wishwe n'uwo bavukana kandi amuziza ubusa. Icyamuteye kumwica ngo ni uko ingeso ze zari mbi. Ingeso z'abantu muri iki gihe zikomeje kuba mbi, ariko twebwe abamenye Imana ntitugomba kumera nk'abo ngabo. Nta mukristo ugomba kwisanga muri bene ibyo bikorwa. Nta mukristo ugomba kwisanga mu bakora bene ibyo. Yego. Hari amagambo ari aha ngaha avuga ngo, nanone aya magambo yo muri Yohana atwibutsa kandi yuko tugomba kwitega, tugomba kumenya yuko tutagomba kubyikanga, yuko abisi bazotwanga, abo tudafatikanije umuhamagaro, abo tudasangiye inzira bazotwanga. Nicyo aya magambo kandi avuga. Yego. Watachukiwa, tutachukiwa kama Habili au Habeli aliyechukiwa. Ni kuivensi kurikira ivuga. Yego. Yohana yibutsa yuko tugomba kubyitega. Wasomaji wa barua yake alikuwa anawaambia ya kwamba wasishangae wakiona ulimwengu unawachukia. Muririmbyi yarabivuze wundi ngo, na wapendwa msistaajabu ulimwengu ukiwachukia. Kaini yanze Abeli kubera ko ingeso ziwe zari mbi. Ulimwengu ambao haumkiri Kristo, ulimwengu ambao haumuogope Mungu, ulimwengu ambao haufanye mapenzi ya Mungu, ni lazima utachukia, na unachukia wana wa Mungu ambao mwenendo wao ni sawasawa na injili ya Kristo. Amen. Ngo impamvu y'uru rwango ngo si ikindi, ngo nuko abatuye mu isi y'umwijima banga abagendera mu muco w'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Nibyo tukagire ngo ni ikindi, oya nta mwenda bazabanga abandi, bazabica Abeli nta mwenda babafitiye, bazabavuga nabi ntacyo babarenganije. Yego. Sababu ya chuki hii ni kwamba maeneo ya giza huwachukia wale watembeayo nuruni. Nuko hanyuma mu gihe tubona aho ingeso za Kayini zamwerekeje habi, cyangwa zizajyana ahantu habi, ariko tubona ingeso nziza dukomora mu butumwa bwiza bwa Kristo, aheza ziza zitujana. Yego. Ingeso nziza za Kristo dukomora kuri kiriya gitare, ngo icyo gitare cyari Kristo, bitujana mu kugira urukundo, bitujana mu kugira urukundo kandi rugira ibyo ruza rukora rutandukanye n'urw'abisi. Ariko ingeso mbi za Kayini zitwara abantu kwica no kwiba no kurenganya no gukora nabi, kandi amaherezo bizana umuvumo. Muzi ko Kayini yavumwe ngo ubaye ikivume, ngo ubaye inzererezi n'ibindi byinshi bibi, amaherezo yiwe ni mabi. Yego. Ariko urwango ngo ruva yuko abari mu mwijima, mu ruhande rw'umwijima banga abari mu ruhande rw'umuco. Nubwo bavukana ari umukuru n'umutoya, umwe ari mu maeneo y'umwijima atarakizwa,
yanga uwakujijwe. Hayo maeneo yombi, maeneo hayo mawili, watu wanaokuwa huko kwa maeneo ya giza huwachukia wanaokuwa kwa maeneo ya nuru. Ariko abari mu muco bakunda bose, bakunda abo babana mu muco, bagakunda ndetse n'abataragera muri uwo muco. Baza babasengera, bagira umutwaro wabo, barababwiriza, barabafasha, barabazirikana, babitaho uko bashobojwe kose. Yego. Ariko ingeso nziza dukomora kuri Kristo zitujana mu kugira urukundo, kandi urukundo nk'urw'abisi, rukaba urukundo rutandukanye n'urw'abisi. Urwo rukundo ngo rurangwa n'ibintu nka bitatu, ibintu bitatu bidasanzwe tutobona ahandi. Tuvuga twihuta kuko umwanya ndabona utujanye. Uru rukundo ruva kwa Yesu Kristo duhabwa tumaze gukizwa, duhagaze neza, rutandukanye n'urw'abisi. Hari ukuntu abantu bazabereka abandi urukundo, ariko ntawe ushobora kwerekana urukundo duhamagarirwa kuba dufite. Duhamagarirwa kuba dufite cyangwa se kwigira kuri Kristo ku rwego rwo hejuru. Kubera ko muri kamere y'abantu, abantu bakunda abandi ku mpamvu zitandukanye. Ijambo rya mbere, babakunda bashingiye ku byiza bo baba barabakoreye, cyangwa bagakunda bashingiye ku kintu runaka bababonaho, inyungu runaka babafiteho, babaronkaho. Ariko urukundo tuzaduhabwa dukomora kuri Yesu Kristo ruduhesha gukunda tutafite ikintu dushingiyeho. Dukunda abatugiriye nabi tudashingiye kuzo baduhemukiye. Tugakunda n'abadafite igikundiro. Abatari bagikundiro n'abanyagikundiro tuza tubakunda kubera kuba muri Kristo Yesu. Rwa rukundo yadukunze turi babi, natwe tuza turugira rugasimba imbibi z'inkundo z'abantu. Ngo tugakunda n'abaduhemukiye bitari rimwe, ahubwo ngo kenshi. Urukundo bene urunguru ngo ndahande ruzaruboneka pi, nta soko wonduraho, ntaho rwova. Upendo wa jinsi hii unawezekana tu kama mtu akiamua kufuata mfano wa Yesu Kristo na kumwomba nguvu za kiroho nje ya Kristo. Upendo huu hauwezi kuwepo, hauwezi kuonekana hanze ya Kristo. Tidushobora kugera muri urwo rwego rwo kugira bene urwo rukundo. Ubundi ikindi kiza kiranga urwo rukundo ngo ni urukundo rugendana n'ibikorwa, ni wa kimatendo. Upendo wa Yesu Kristo ulimwongoza hata kutwaa mwili wa kibinadamu. Tunahitaji kuonyesha upendo kwa kushirikiana vitu vyetu. Utayari wetu wa kushirikiana huonyesha kama kweli tuna upendo wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Kama tuna uwezo wa kushirikisha wahitaji riziki zetu, lakini hatufanyi, maana yake tunapungukiwa na upendo huo ambao unahitajika.
Ijambo rya gatatu ni upendo wa kweli. Upendo wa kweli. Hatupaswe kupenda kwa maneno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Ngo ntitukaza dukundana gusa mu rurimi mu magambo gusa, oya. Ni 3:18. Yego. Maneno na matendo ni silaha zinazoweza kutumika kuonyesha upendo. Maneno tu peke yake hayatoshe. Wito wa kupenda katika kweli unaonyesha kuwa matendo yetu na maneno yasiwe tu mazoea au ili tu kutaka kuonekana katika mwanga mzuri, lakini lazima yaonyeshe kumujali kwa kweli yule anayependwa. Reka dusoreza aho ngaho, umwanya urabaye. Kuba muri Kristo Yesu biduhesha kuhakomora ingeso nziza ziriya twagumye kubwirwa ngo ingeso zacu zimere nk'uko ubutumwa bwiza bwa Kristo buvuga. Nuko muri ivyo ngivyo duheshwa kugira urukundo. Ntituvuze ibindi byinshi, ariko urukundo ruza ku mwanya wa mbere mu mbuto z'umwuka wera. Hariya mu Korinto ba mbere 13 hakavuga ukuntu mu gihe tutarufite ntacyo twaba turico. Ngo nubwo twuhanura, ngo nubwo twomenya ibishwe, ngo nubwo twutangana ibyacu, ngo nubwo twakwitanga ngo dutwikwe, ngo nubwo twovuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko urwo rukundo tutarufite ngo ntacyo twaba turico. Ingeso zacu zigomba kumera nk'uko ubutumwa bwiza bwa Kristo bumeze. Titumere nka Kayini. Iyi si irimo abameze nka Kayini. Kayini yarahonyejwe. Ngo nawe wakora neza wakwemerwa. Isi iri mu guhonywa, abantu bari mu kuyihonya, Imana iri mu kuyihonya ikiriye mu bagaragu bayo hirya no hino, ariko isi ntiyarumva. Isi yavuniye ibiti mu matwi ngo bazagwiriza abari mu bahwanye n'irari ryabo, ngo ntibazihanganira inyigisho nzima. Bene abo barahari, abameze nka Kayini barahari, ariko ngo ntitukamere nkabo. Yiwe ngo yishe murumuna wiwe amuziza ubusa, ngo icyabiteye nuko ingeso ziwe zari mbi. Bene data, utandukanye n'ingeso mbi, titumere nka Kayini, ariko ingeso zacu tuzikomore kuri Kristo. Iyo zaje muri twebwe zidutwara gukora neza, zidutwara gukora ibishimwa n'Imana. Kandi ibindi twakomeje kugarukaho ni ukuguma muri Kristo. Mu mpinduka z'ubuzima, zoba bibi tugume ku Mana, tugume muri Kristo. Zoba byiza, Abisirayeli bamaze kubyibuha baba bashanga umunsi, baba abantu biteguye gukorera Imana. Birahinduka yewe, birashoboka ko ibiro wapezega atari byo. Imana hari uko yagukubitiyemo, yaguhinduriye amateka, uba munini, ibiro bwariyongereye, ubuzima bwarahindutse, aho wari uri si uri. Ariko turana ntikazi bakwibagirwa Imana no kugira ingeso mbi, ariko tuguma tube abantu biteguye gukorera Imana, n'ingeso zacu zimere nk'uko ubutumwa bwiza bwa Kristo buvuga. Imana ibidushobozemo, Imana ibidushobozemo, kandi Imana ibidushobozemo, nibwo tuzaba bakwiriye babasha gusohoza umugambi w'Imana ku buzima bwacu mu gihe cyacu. Imana ibagirire neza. Umunsi mwiza, abandi ijoro ryiza. Yesu abane nawe. Amen, amen. Mwami Yesu